Angibingelele kwabangcwele, ngibingelele kwindaba enkulu nokuthola ithuba elifana naleli elingqayizivele. Lo okhulumayo ngumshumayeli Mbuthuma wakhona kulomuzi waseKwandeni. Mhlasimbe nje umuntu uma engathi ukuchaza kabanzi ngalomsebenzi kaNkuluNkulu nokufika kwalapha sifika khona ukuthi sifike kanjani. Lo muzi siqale ukusebenza ikomiti leli elibhasope noma abanginikeza lo msebenzi ukuthi mina ngubhasope kube u2012. Saqala ke sanikelisa sahamba indawo sifike thina ke lapha bekusenenselelo enkulu ngoba umuzi bungakheki umuzi waseKwandeni. Cishe sithina siye masifika lapha ngicabanga ukuthi bese ifikile iminyaka efika ngamashumi ayishagalolunye ila ko-90 something years kuzanywa ukwakhiwa lo muzi. Sase-ke sifika ke thina-ke sizingane ngicabanga ukuthi ukuqaleka kwakheka lesibani noma ukukheleka kwaso ukufika kwenkosi uNyazi oqala lapha ngo-2012 kulo muzi omdala phezulu. Ma ubabefika lapha kwathi ma ukwakhiwa uma ngaba ubabefika lapha kwakunenselelo ke eminyakeni eminingi. Abefundisi abadala umfundisi uNhlabathi belwela ukuthi ubaba afike lapha kusewuThixo leNkosazana. Uma sizwa ke abakwabazi abaphambili uThixo leNkosazana lalishiya umlayezo ukuthi ngoba kwakuloku uzizitsha lapha cishe izitsha zifike isikhathi eside suka enkosini ilanga kuloku kuza zona. Kwaqalwa kwaba inkosi inyanga yezulu yagcina nayo iyakhela umuzi le lapha kulomuzi omdala. Kwakhiwa iminyaka kwakho lo muzi loyo kwaze kwafika esikhothini senkosi inyanga uThixo leNkosazana. Lwaselithi uThixo leNkosazana cha liyabona kulokhu hamba izitsha ziya eKwandeni kodwa lona luyanini. Kwase kuthi ke kuleso sikhathi ke kwathola ukuthi kwababekhona nababeziphathimandla bephambi kwenkosi bangabanikeza ithuba umfundisi uNhlabathi bakulwa kakhulu belela ukuthi uNkulunkulu afike kulelizwe bangaphumelela ke. Kodwa kuthe uNyazi malihlala esihlalweni 2012 ngicela ubaba wayesemnambithi ubaba ezwa lesikhalo sokuthi abantu abasempumalanga bafuna ushembe. Ubaba siyasikhumbula wafika ngo-2012 uma kubuka ke kulwamuzi kwathiwa ukuthi uma kufika uNyazi lwamuzi wawungekho esimweni esikahle esasifanele uNkulunkulu okhona leso sikhathi. Safika ke sizingane ngikhuluma ngokuqaleka kwalomsebenzi ukuthi kuze kube khona leli committee kwasuka kanjani. Safike sabuka sizingane nababekhona sibuka indlela umuzi owuyona nematerial ekhona ngaphakathi ukuthi nami ngiyimi nje ngiwumntwana kodwa ngihlala entweni kanje. Uma sikhuluma ngoshembe lo philisayo onguNkulunkulu ukuthina akakwazi ukuhlala into. Saqala ke sathenga izinto ke sathenga ukuthi ushembe eza ngoba nakhona kwaba isigubhukane nje ufika baba ngicela sakuzwa ngayizolo babezongena namuhla. Sagijima singane sawuthenga sahambisa inkomo kubaba cishe yilo kokuqala nje kwafike kwethusa abantu abadala ukuthi ulengane isikhathi esincane zikwazi ukwenza into enkulu kanje. Kwathi ke emveni kwalokho kwase kubonakala ukuthi no labantwana bakho kukhona abangakhona ukwenza. Kwase kuthi hayi akube sekhetha ikomiti ngicela ukuthi ku-2012 sasise tempeleni laseMpophomeni ePhilippi kwase kukhethwa ke ikomiti leli ngicela ukuthi uButhelizi umfowethu walibalula ukuthi belakhele kanjani. Bekuyimi usihlalo umfowethu umvakela uNhlabathi eyisekela lami umfowethu uButhelizi utreasurer omunye umama esisebenza kanye naye okhona manje uMamdlongolo engunobhala. So kwalakhetheka kanjalo le committee lase liyasebenza ke sibe neyinselelo eziningi ke ningaboni nje basekuhle kanjena zibe iningi inselelo esehleleyo. Kwaqaleka ke kwasetshenzwa ke saqoqa iminikelo sasebenza kuze kwafika ngawuthi 2014 la uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mayefika kuye phakathi kwabantu uyayikhombisa ukuthi uNkulunkulu unezinto azenzayo ngoba umuzi nomuzi wasezowakhile uyayixoxela wona. Futhi ingelosi yakulomuzi ngiyayibonga ngoba izinto ezenzileyo nala isithwale khona nalabo esingacabanga khona basodlula khona. Kwase kufika ukuthi kithina sizingane selikhethiwe ikomiti la hamba la yobikwa ezulwini sawucela isibusiso sokusebenza. Kwathi 2014 mase siqalile sesinikelisa sase sibona ukuthi cha kulwamuzi lo omdala indawo incane. Mawubuka ngokwesikhathi samanje ubuka ngokunyazi lwezulu ukuthi amanazarethi ayakhula kangakanani sabo ukuthi ngeke sakhonakala ngeke usakhona ukudevelop lo musu umncane kanti ibandla liyakhula.
Sase sibona ke sizingane ngokubonisana nabantu abadala abagcotshwa ukuthi cha ake kuyocelwa uNkulunkulu ezulwini. Futhi nalapho uShembe wasezela umuso omkhulu ngoba ubaba lapho ekhona wayeseNyukhasela emzini waseSabatheni. Lapho ubaba esafika khona ngicabanga ukuthi kwakulesihlanu mangaphosisi. Sesafika khona sokubeka lokukhuluma ukuthi inkosi yamakhosi siyacela ukuthi Shembe uvakashele ekwandeni. uNkulunkulu wasenzela isimangaliso ngoba kulowo nyaka loyo wasinikeza leso sibusiso, waqala kubaba wenza wazohlaba isoyi kulomuzi. Namhlanje sekuwumlando ke ngoba ubaba wafika lapha walihlaba isoyi. Ngiyakhumbula ubaba ezohlaba isoyi lapha ukuthi kwakuhle kakhulu. Kwakusengamasimi yonke le ndawo, kungamasimo. Wafika ubaba wahlaba isoyi lapha. Yasiyasuka ke indaba emva kwena ubaba ehlaba isoyi ngoba into efanele siyiqonde kakhulukazi thina singamaNazaretha. Kufanele sazi ukuthi kuyicala ukuthi uShembe ahlaba isoyi kuleyo ndawo ningawakho umuzi ngoba kunibopha kuze kubophe izulu nezenu. Thina ke sibe nayo inhlanhla uNkulunkulu wasipha lo musa sakhona ukuthi siwakhe lo muzi. Sase sigijima ke siya kuBanazaretha. Sifika leso sikhathi ke bekukhona inselelo kanjalo mawuthi uyakhuluma ngabantu ukuthi ukhuluma nabantu ukuthi banikele bengakuzwisisi kahle. Kodwa ingelosi asayicelayo kuNkulunkulu yasenzela isimangaliso ngoba sathi masikhuluma namaNazaretha anikela amaNazaretha anikela kwahamba ngicabanga ukuthi mangaphosisi ngoba ufike ubaba 2016 saqala ke ukwakha saqala ke saqoqa ke sachuza umakhe ukuthi umakhe kodwa into esasiyilwela kakhulu ngenkathi ukhetha umakhe sasilwela ukuthi amaNazaretha kube yiwona abantu ababenefitayo kakhulu ngoba umuzi kaShembe noma ungawakho umuhle ube muhle kangakanani kodwa uma amaNazaretha engazasithindi isandla noma beneso sibusiso usuke lo muzi uzobanika sakulwela ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi isibusiso sakhe sehlele kubantu bonkana njoba namanje sikubona umuzi umuhle kangaka. Lokho enikubonayo kungumsebenzi wezandla zamaNazaretha ethanda uNkulunkulu wawo. Thina njengabantu abathunyweyo thina sithunywe nje ukuthi sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu, siyithuluzi likaShembe esisebenza phakathi kwabantu uShembe sisebenzisa basebenzele abantu kaNkulunkulu bethinta ngezandla zabo. Cishe uNkulunkulu abaningi uzobabusisa ngendlela ehlukahlukene. So ke kwasekuqalwa ke sakha sawakha lo muzi kodwa kusakhiwa lo muzi ziningi izinto engayibalula uShembe okwazikhombisa kuyona. Cishe umfowethu wabalula umshumela uButhelezi kodwa kwezinye zezinto engikhumbula kahle ngikhumbula ngomnyunyaka okwathi mase siqalile sakha lapha kwase kusuka umsindo omkhulu mase siqalile sakha lo muzi ngoba le ndawo lena kahle ibiphethwe iplaza nje beyiphethwe yilokhuzana beyiphethwe umlimi noma ngizothi ifama ngisho njalo ukuthi bekuyibhunu leplaza beliphethe le ndawo kanti sifika thina leli bhunu lalinikele ngale ndawo ukuthi le ndawo lephisana ngawo futhi nakhona lapho inkosi uThingo bathi mabeya abefundisa abadala bethi bayocela beyenkosini uThingo lenkosazana bethi bayocela ukuthi bacela ukuthi bathenge iplaza. Yasithi inkosi uThingo lenkosazana yathi yona ngokwayo abantu ayilithenga iplaza bayalipha nempela lelo lizwe lasho inkosi uThingo lwezana lwabayi kanjalo ngoba bathi mabefika kumlungu umlungu hamba emagameni asho inkosi uThingo lenkosazana wathi umlungu cha sengiyanipha yonke le ndawo sazama ukuyisebenza ke ukuthi mayibhaliswe ibe ngaphansi kwenkosi kwasho ukuthi ke kuyahamba ngokuthi sathi sabhizi kusabhaliswa kusalungiswa lokho kwathola ukuthi siyaqala ke siyakha kwase kufanele ukuthi manje nathi kule uncindisi kuqale kwakhiwe kwaqala ke kwakhiwa umuzi kwakhiwa kuyisiganga yonke le ndawo njengoba sekuhle kuyidolobha nje likaShembe kwakuyisiganga le ndawo kungamasimu le ndawo saqala ke kwakhiwa kumuzi ke wakhiwa kodwa kuthe ubaba mayisezofika egamekweni uShembe asikhombise khona ukuthi uNkulunkulu kuthina kuthe ubaba mayisezofika ngicabanga ukuthi kwaku2015 ubaba ezongena ngo2016 ubaba wakwabuza abaphambili ahamba nabo ngicabanga ukuthi umfundisi uShozi umvakela umdluli nomfundisi uNtombela mangaphosisi wake wababuza wabakwazi ngabathathu ehamba uhambo lwasezulwini ehamba uhambo lwaseKenani waseyababuza ubaba ukuthi ngiyanini ekwandeni yilaba bafika bamphendula okoqala angisazi ukuthi kwakuyiphi indawo kulama stage ubaba yame kuona waphinde futhi okwesibili ubaba waphinde wababiza waphinde wababuza umbuzo ofanayo wathi ngiyanini ekwandeni wabaphinde before afike eKenani waphinde wawubuza lo muzi ekhombisa uNkulunkulu ukuthi lo muzi ufuna wakhiwe
so kwahamba ke wagcina sewakhiwe ubaba wangena ngoba njengoba umfowethu kwachaza ngaphambili uButhelezi ukuthi nokufika kwakhe ubaba lapha azafike la akazange akhonzelwe ngumuntu uShembe mayifika kulomuzi ubaba wafika ngo-20 ngicabanga ukuthi u-2015 wawusakhiwa lo muzi wafika ubaba ulafika unyazi lwezulu lafike laba no one day engizange sokukhonzela ubaba wabuza umbuzo owodwa ukuthi uzwa ukuthi kunomuzi omuhle naye ungowakaShembe manje useweyihlupha ukuthi njobe ngowakaShembe lo muzi obatshazwa kangaye engawazi wafika kanjalo kubaba kulomuzi ngo-2015 afike lapha ezobona umuzi wakhe ngicabanga ukuthi wayisuka eNyakatho enkanyezini mangaphosisi ngawuthi wayisuka enkanyezini eza kulomuzi wafika kubaba wazikhumula ziningi izinto uShembe azenzileyo ukhona umnyaka engikhumulayo kuleli plaza umlungu ngoba kwasuka umona kulomlungu esebona ukwakhiwa lo muzi omuhle kangaka kanti yena unomuzi omdala lapha ngaphesheya abusho ukuthi abafoza kwabo noma labo aphila nabo sebemangaza ukuthi hawu sibanibani wakho umuzi omuhle kangaka wena ungabe uwini lotho noma ubambe ini wathi cha lo muzi wakho akuwona wami kwasokusuka umona ke umkakhe wasengena ke kanti uNkulunkulu ayimphisa ibusiso wasuka umona ke umkakhe waseelwa ke ukuthi sisukele kulwa muzi omdala lapha wathi asakhe ngane kulwa muzi omdala uShembe nalapho futhi wazikhombisa uNkulunkulu bakhe ngikhumula kulonyaka ukuthi sasihamba nomfundisi inhlabathi uShembe azabakhumbule labantu abangasekho ngoba sihanjelwe ngabantu ebebekazingqalabutho zalomuzi umfundisi unhlabathi sasihamba naye kungumvangeli uMavuso ongasekho kuyimi sasibathathu sasihambe saya endaweni ngapha kwaMashayinyoni komunye umuzi asasekuwona umlungu esesixosha maka kwakho lo muzi esethi asiphume sihambe lapha kukhona amagama akhulu enkosi uNyazi wezulu masiya lapho lutho uNyazi wezulu lo mlungu uthini kunina uthi manje lo mlungu uyawuthengisa lo muzi kanti besikhuluma naye thina sibade emhlangano naye uthothi umlungu akalikhulumi lendawo ukuthi uyalithengisa ukhuluma lendawo ukuthi asasifuni asakhanga ngani kulwa muzi omdala mase siyamchazela ukuthi ibandla liselikhulile ngeke kusakheka kulo ndawo kodwa uShembe wabuveza uNkulunkulu bakhe lapha ngoba wakhuluma amazambala ubaba sifika kuyena lapha kwaMashayinyoni wasethi ubaba hambani yokhuluma nalo mlungu nimbuze ukuthi le plaza ufuna ngamalini sathi masifika kuyena uzubona ukuthi uShembe ukhuluma naye manje kodwa phambili usesekhona sathi masifika kuyena uNkulunkulu sathi masifika sisuka kuJehova sibuye endleleni savelwa ingozi lapha cishe safa kodwa akekho phakathi kwethu ongazange ambiza uShembe sabiza uNyazi sonke sabiza uShembe kodwa uNkulunkulu emuhle kuleyo ngozi sibuya lapho sasiyobika leyo ndaba nomfundisi uNhlabathi nomvangeli engibalelayo umvangeli uMavuso wasePhilippi uShembe wasindisa engozini yemoto kwalimala imoto sasala thina singenalutho siphile saka sathi mase siyohlangana lo umlungu loyo sithi siyohlangana la eplazini umlungu wathi hey ngiyalithengisa le plaza amagama wabuyela amagama ebesho uNyazi sileke aMashayinyoni wathi ubaba uzana lo muntu uthengisa ngamalini uShembe ke aze akwazi ukuthi le plaza thina la eMpumalanga sithande kakhulu ngoba ubaba waselithatha iplaza lingelakhe nje iplaza ekulono indawo yakhe nje yonke lena so ke siyambonga uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu azamkhumbule abafowethu abasebehambile emhlabeni especially njengomvangeli uNhlabathi nomfundisi uNhlabathi kanjalo nomvangeli nabanye ke ngoba lo muzi mdala mawulandela ngicabanga ukuthi kulabe bengaphambili bakuchazile ukuthi mdala lo muzi usuka izitsha ziqale ukufika lapha kuseyinkosi ilanga zazilethwa zimbongolo uma ulalela kulo mlando lo mlando walomuzi it goes back kangoba lemizi eminingi eminye earound la eminye ngeke ngiyibalule izalwa khona la eKwandini lo muzi mdala ngoba mawubuka ukuthi izitsha zazifika kuseyinkosi ilanga zilethwa ngeimbongolo zithathwe izimbongolo zilayishwe emakalishini zibuye zofika lapha ukufika kwalenkolo ihambe yabuye emuva umfundisi umnqayi baningi abefundisi ababeneqhaza elikhulu esithi uNkulunkulu azabakhumbule noma bengasekho emhlabeni abafana nomfundisi uKhumalo obekade naye usebenze kakhulu kulelizwe ngoba wayeshumayela ivangeli lapha wayefika kusemasimini afike angene kubona abashumayeza ivangeli abafundiswe uNkulunkulu abafundiswe uNkulunkulu kanjalo nomfundisi uMadlala ibona abatshala uNazaretha kakhulu kulelizwe esithi ke siyabonga kakhulu ngoba nathi kulobuhle sibonayo namhlanje buhle kanje imisebenzi yamaNazaretha ayenze ngezandla zawo sithi uNkulunkulu nakuwe lokhu ukuyinselelo kuwena ukuthi
uNkulunkulu uyasebenza kodwa mhlasimbe izinto umuntu angazibalula njengami njengosihlalo angakusho ukuthi uNkulunkulu sengathi angasisiza kakhulukazi esonto lamaNazaretha ilokuhlukana okuyikona okubamba i-development yesonto sengathi uNkulunkulu angasikhumbula ukuthi sibe yinto eyodwa futhi uNkulunkulu singakhohlisani ukuthi sithi siyathandana sibe singathandani ngoba leyo iyayibamba i-development yesonto ziningi izinto engaba siyazenza kuleli sonto kodwa ngenxa yokuthi usibambane nothando kwakhe kodwa masiphakathi onyazini asibe inhliziyonye sibe munye simthanda uNkulunkulu ngoba masenze njalo uyojabula ngathi ngiyabonga inkosi ibusa amazwayo in the bank ngiyabingelela kwindaba enkulu lo bingelelayo ke umshumayeli uButhelezi umshumayeli waseMatuba ithempeli iBongane kodwa ngoba sikulomuzi omuhle kangaka wasekwandeni ngumntwana ke okhulelela wasebenza njengoba nibona lesakhiwe silapha emva kwami sikaNkulunkulu esihle kangaka besigijima sisebenza sona lesakhiwo engicelayo nje kubafowethu ngacela kakhulu kubashumayeli ukuthi uma ngabe nizosebenzela uNkulunkulu kufuna nihambe niye kuyo uNkulunkulu niyocela ingilosi yokusebenza senza njalo ke sawucela ingilosi kumnikazi yokusebenza lo muzi ke bewulapha enhla emzini omdala uthe makukhethwa ikomiti elisha lethu thina ntsha sathi masihlola le ndawo sabona ile ndawo lesakhiwo okufuna sakhele unyazi silithandayo asenele sathi siyakhulumisana nomakhelwane baleli plaza leli sikule iplaza kaBaba bathi ayi bona ngeke bekwazi ukusipha indawo sase siwela ke siya kulomlungu ke obephethe leli plaza lapha ngaphesheya masifika kulomlungu sithi sicela ukwakhela uShembe umlungu wakhomba ngegugu wathi nifuna ukwakhela uShembe indlu yebo wathi hayi ngayakha nje khomba ezansi kwalemizi kunemizi ke lapha phezulu ngasemgwaqeni wayicabanga ukuthi umlungiso kwakhe indlu yesonto kathi cha sokwakha into yasezulwini engasuki phansi into enhle nangampela ke ikomiti la sebenza ikomiti elalikhethiwe umfundisi uNhlabathi waligunyaza ukuthi cha ke ninikwe ithuba lenze lo msebenzi kaNkulunkulu ngoba lo muzi uthatha isikhathi eside umuzi omdala lo ungakheki kwawona lo lapha phezulu bungakheki kwasethiwa cha ke kuthathe nansi nje sibone ukuthi ngeke nisise phambili nangampela sagijima ke sizingane kwakusihlalo umbuthuma nangu lapha phambi kwami kube umvangeli uNhlabathi ongasekho bese kuba yimi umshumayeli uButhelezi lokhulumayo bese kuba namalungu amanye ekomiti sawakha ke lo muzi sawususa phansi engicabanga ukuthi umakho oqala oyena owasusa ifoundation kwaku ubaba uMantinyane lo sesebenza ngaphakathi ezulwini uthe lapho umuzi usovela nje usuka phansi emhlabathini waseyathathwa ke uMantinyane seyosebenza ezulwini sase sithola umshumayeli ungema uyeke bese ikhuphula wonke lo msebenzi njengoba unjena nje lo msebenzi umuhle kangaka kuhambe kuthe umsebenzi sewuhambe kakhulu wase ubaba esethi ubaba ufuna ukuzobona le ndaba enkulu kangaka ebatshazwayo yena engakafiki kuyo wayesenkanyezini lapha umhlangano okhona ubaba wacela amakhosi nabefundisi ukuthi bamphelekezela azobona lo msebenzi omuhle kangaka olokhu batshazwa yena engakafiki kuwo nangampela umnikazi wafika ngampela ezobuka lo msebenzi wakhe wawuncoma kakhulu cha umsebenzi muhle kakhulu njengoba lo muzi umuhle kangaka siyabonga ke uShembe uNkulunkulu ngesikhathi silapha lomlungu ekhomba sawela safike saguqa lapha enhla safike sathanda sathi Shembe cela uthi lomlungu avuma ukuthi sikwakhele la nangampela uthe ubaba ezohlaba iso esuka esabatheni waqonda lapho esasifike saguqa khona sacela khona ukuthi
uShembe asivumele sakhe lo msebenzi ongaka wafike ubaba wafika wahlaba khona isoyi lapho esasiguqe khona uShembe ke uNkulunkulu bafowethu uNkulunkulu uShembe unyazi lwezulu ngithi ke bantwana basezulwini nomhlaba nje wonke sisezulwini la sikhona cishe iminyaka ngaze semingaki sukela 2016 umhlangano wokuqala ubaba engena lapha ekwandini kuze kube namhlanje ubaba elokho esilethela umhlangano siyabonga ezulwini ukukhunjulwa uNkulunkulu ngoba kuba buhlungu izwe ma uNkulunkulu engasalikhumbuli namhla ngibone indaba enkulu uNkulunkulu uze nenye ingilosi esuka lapha eGoli bubona nasendleleni ukuthi cha kuhlelekile nasendleleni sahamba kahle nasendleleni abomthetho basihambise kahle kakhulukazi abalapha eMpumalanga bakhombisile ukuthi cha uza uNkulunkulu kwahleleka kahle yonke into yahamba kahle siyabonga bonke ke abantu abakhona ukuthi abeze uNkulunkulu sekhona ke eMpumalanga uma ngabe kukhona ukuhluphayo ngisho aba awukholwa la ekhaya usile Nazarethe kukhona ukuhluphayo sondela kulethe kuNkulunkulu kusezulwini ke la uShembe uNkulunkulu unyazi lwezulu ngiyayibongela In the Bankulu. Baba Mavuso sesingangawe baba. Sibingelele. Obingelelayo kuzabo kaMavuso ePlitetifu. In the Bankulu. Inhlanhla uthi yakhona la yokwandeni. Cishe mina ngisekomidini lakho usihlalo Mbuthuma. Noma sengathi ngingathi nje ngidlulisa ukubonga kuma Nazaretha aseMpumalanga onke. Engicela nje ukuthi uNkulunkulu ayengasipha uthando lokuthi sizwane. Umhlangano wethu ukhulu ube mkhulu ngoba uJehova esilethela umhlangano nje ube mkhulu umhlangano kaJehova. Ngilokho engikucelayo njoba desihamba nayo uJehova ukubonile endleleni sambe kahle azange sibe nesho nencane ingozi ubonile nje ukuthi eMpumalanga uShembe imthanda kanjani akekho ongabonanga uShembe imthanda kakhulu uthandwa iphoyisa uthandwa ugovernment waseMpumalanga nakuze uShembe bamisa yonke into nomisa ama traffic cop angasebenzi usuke umisa umbuso umisa amaphoyisa nibonile besicela nje lolo thanda eMpumalanga lungapheli yiloko engithi nje ngikudlulisa akukho kude engingalula ngakho kakhulu ngiyabonga uShembe ungenza into eningi kakhulu cishe siqala nje ukusebenza kwakhiwa kwalomuzi hawo ngoShembe kunengi angenzele kona nje akukho okunye engingakusho kukhulu angeke ngikhone nokubonga ke angazi ngingathini kodwa nje ngithi kukhulu uShembe angenzele kona emzini wasekwandeni kunengi okwenzekayo kulomuzi ngithi angidlulise lokho nje ukubonga ngiyabonga ngijabulile kakhulu ngijabule kakhulu ngathi kube kuya ngami ngabe uhlala la ngabe sithatha ubuhleni kube sekusebuhleni njengoba nje ubaba esesikhiphile isibusiso njengoba benisebenza lana usubacelela abakini uma ucabanga nje yini enza ukuthi ubaba kuze kukhazimule kangaka nje la usesikhiphile ubaba isibusiso sesisiphethe sihamba naso uShembe yazenzela into asinawo thina ama plane ngoba ungaplana kulonyaka lo uplanele umhlangano kulonyaka ozayo kuzobe sekushintshile ama plane umhlangano nje ahlale eshintsha uShembe into yakhe uyayishintsha ningathi nigade lokho nithole sekufuneka lokho into ezenzekayo ke la emzini kaShembe uhambeni ngwana njengoba kade uwe okade kade ubaba benjani nje kuhambeni uhambo nje usuka lapha eThembalethu
baba ezizofika kulomuzi omhle kangaka ibephatheke kanjani baba ngokubuka nje kwakho? Hey. Beluluhle kakhulu uhambo lukaShembe. Kodwa phela vele uShembe uyayihlelela. Angikhumbuli isima ngishona kancane akukho into eke yasiphazamisa endleleni. Beluluhle. Ngilibone nje luluhle uShembe wayivula nje indlela wayivula. Kwakhanya nje. Like lathi lifuna ukunayina nje. Likhombula sesihamba noNkulunkulu. Wasuthi nje hayi nizothi nanifika lapha lase liyabalela. Hayi ngiyabonga. Amen. In the Bankyaloo. Baba sagcina ukubonana emshadweni kaMavuso. In the Akanomhlobene Bankyaloo. nabakwaNhlabathi noma wawuze nje njengeNazaretha. Cha mina ngingwakaNhlabathi Sibongo. Oh, ngiyakhumbula lapho kade kukhishwa umakoti ukuthi uwo la nje. Ingane yami impela le ngangikhipha ingane kaMfowethu. Lisenethi cha akukhombuze ngizobuza okhulume nje ngeMpumalanga ngeke ukuthi awunadatha usube nentshebe hawo okhulume nje baba ngiyabonga baba. Cha Mfowethu igama lami ke ubaba wayethe ngingidoctor. Umkhulu wami wayethe nginguspononi igama lami. NgingwakaNhlabathi ke ngokwesibongo. Khona le esabelweni. Mfowethu ave sijabula ukubona uShembe angena kule ndawo yakithi eMpumalanga noma kulomuzi omhle wakithi eKwandeni. Sijabule kakhulu. Ngicabanga ukuthi namathambo obaba laba khona ayajabula ngoba unyazi lwezulu selingenile emzini omkhulu waseKwandeni. Siyacela ukuthi uShembe esikhumbule njalo ngoba sihamba indawo ende kakhulu sizama ukuthi uShembe afike kulelizwe lakithi eMpumalanga. Kulukhuni kunzima. Kodwa namhlanje siyajabula uShembe lelizwe uyalithanda lelizwe uShembe ufika unyaka nonyaka ave sijabule. Asazi singabonga sithini. Sicela nje ukuthi uShembe asikhumbule njalo ngoba bekuzima bafowethu singakufihli. Bekuzima ukufika kwaShembe kuleli lizwe laseMpumalanga. Ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngaze ngabuza ubaba umfundisi ubaba omkhulu wami kumfundisi. Ngaze ngambuza ngalinye ukuthi baba kodwa ngempela uShembe uzokafike nezweni lakithi eMpumalanga. Wathula ubaba wabheka phansi. Wathi cha mntanami kodwa asibekezeleni uShembe uzofika eMpumalanga. Njengoba namhlanje sekunje kukuhle kanje nje sijabula kakhulu. Siyacela amaNazaretha wonke waseMpumalanga ukuthi asibe munye bafowethu. iUnity iyenza inqubekela phambili futhi yenza izinto zenzeke. Manje uma singaba iUnity singamaNazaretha singaya phambili kakhulu. Yilokho engingakubeka kodwa nje ave sijabula ukuthi uShembe namhlanje soyafika ezweni lakithi. Thineke sikhulele la kulelizwe leli. Izitsha isafika phezulu lapha yakwaMavuso besikhona obaba bebamisa thina sasima ngapha ngenhla. Ngiyakhumbula nje kudala sibancane sasima ngapha ngenhla iphuma izitsha. Sijabulela ukuthi siyoqhudelana nabanye ezinye insizwa lapha ya kwaMavuso ngesikhathi sakudala kwango1994 ngalezo khathi. Sijatshuliswa nje ukuthi sothi masifika eKwandeni bese sesiqhudelana nezinye insizwa ngomgidi. Sibancane umfundisi akhuphuka nathi siza lapha eKwandeni. Wayesithathu baba ahambe nathi sihambe siyobingela abafundisi. Sifike sibingela izitsha sifike thina seyiholwa ngumfundisi uNgema. Ngaleso sikhathi thina sikhona khona izitsha zayiholwa ngumfundisi uNgema. Esithathu baba afika athi mfundisi uyababona abantu abami. Athi umfundisi hey insizwe ingaka. Athi shiyana udrink abantu abami ninikeze umfundisi sinikeze umfundisi udrink. Kwakusese lapha phezulu kwaMavuso ngalezo khathi. Manje zahamba ke ngoba sesila
isikhathi uShembe njengoba safika yena kwakufika izitsha kwakufika izitsha kulelizwe lakithi. Namhlanje sekufika uShembe uqobo lwakhe. Sijabulile kakhulu. Siyacela nje ngazuthi amaNazaretha wonke aseMpumalanga ingazuthi beyangaphumelela abe khona emhlanganweni. Ilokho engakusho. Ngiyabonga kakhulu. Amen. In the bank you lose.